Božanstvena veza. Skulptura koju sam napravio ove godine na Altaju u hotelu Park Podgorica na simpozijumu skulpture, drugi simpozijum skulpture na Altaju. Skulpturu sam napravio od bora, sibirskog bora, bukvalno vidite ga ovdje, sibirski bor. U stvari to je mislim bijeli bor, ali kažem sibirski zato što ovdje mnogo sporije raste bor i onda je mnogo kvalitetnije. Ako pogledate skulpturu, odmah možete vidjeti simbol beskonačnosti i veze. Zašto se zove božanstvena veza? Zato što skulptura je sva povezana sa, da kažem, ovom nekom vrstom vatre koja kreće od tog prirodnog, od korena i širi se gore i završava se gore u nebesima. Čak vidimo ovdje ovaj deo iznutra koji je popaljen, a ovo unutra je malo i asocijacija na više ima, da kažemo, skrivenih poruka. Jedna od njih je drveće koje, recimo, veliko pogodi grom, ostane šuplje iznutra, ali nastavi da raste. Tako isto i mi ljudi, pored toga što nas napuštaju duše bliskih ljudi i odlaze na drugi svijet, na onaj svijet, mi i dalje nastavljamo živjeti i opstajemo pored tih opekotina koje nam je život naneo. I te figure gore koje se završavaju, koje možda ako posmatrate mogu asocirati na ljudske duše, znači to je oganj duše koji odlazi u nebo. Ovdje vidimo još jednu simboliku, anđelsku ruku koja podiže dušu čovjeka i odnosi je u nebesa. Ali ova skulptura je isto veza onoga što sam ja kao čovjek, čemu sam bliži, a to je priroda i prirodnim, da kažemo, zakonima prirode, što se kažem uvijek što je priroda, to je dobro. I onoga čemu je moj brazer više težio, ali to je taj neki, da kažemo, bliži je bio tim pravim hrišćanskim verovanjima. Ja mogu reći da sam ikad bio toliko blizu kon, ali ja sam uvijek nekako više naginjao ka prirodi, ka tradiciji, ka toj slovenskim, da kažem, učenjima i to i onim što je se sačuvalo baš u našoj veri, u pravoslavlju. I u velikoj meri. Tako da ovo je možda spoj prirodnog koji se sadrži tim starim tradicijama, tim između ostalog što su stari Sloveni verovali, pa i ovdašnji altajski narodi, i onim što je nebeski svijet, to je znači onaj osjećaj o postojanju tog nekog višeg Boga. Mislim, sad je to, mnogi ljudi su se zanimali s tim čitav život pa nisu dokučili, tako da ja neću mnogo ulaziti u to, to je ipak jedna tema koja mnogi ljudi shvataju lično i onda ne bi se s tim bavio. Ono čime bi se ja bavio isto također veza koju vidimo ovdje, a to je odnos muškog i ženskog i veze koja povezuje te celine koje oni grade. Znači jedno bez drugog ne može da postoji. Ovdje vidimo, znači, tu ruku koja je poput krila, ta anđelska ruka koja spašava tog čovjeka i odnosi njegovu dušu na bolje mjesto. Ovu skulpturu sam posvetio skoro preminulom bratu Ivanu. Tako da jedna suza velika koja stoji ovdje. I ova cijela skulptura i ovo sve sadrži emocije moje koje su on je voleo Rusiju, voleo je Sibir, voleo je, dolazio je sa mnom i znam da on kad bi stavio samo ovaj natpis brat za brata, on je i tu krilaticu isto voleo. Tako da to je na neki način moj neki posljednji pozdrav bratu. I ja znam da bi on bio ponosan. Ne bi bio ponosan da ovo vidi. Ponosan će biti. Njegova duša i dalje luta ovim svijetom. Još uvijek nije prošlo 40 dana, tako da ako može u ovom trenutku da bude ovdje i da zna što sam napravio u njegovu čast, bilo bi mu drago. Tako, znači to je moja skulptura božanstvena veza. Zaista dao sam sve od sebe. Danas će biti rad žirija. Ne znam šta će izaći sa žirijem, iskreno. U Rusiji vrlo često, kao i svugdje, mislim, politički se to daje, tako da upravo sam i čuo za današnji brzi taj carving. Čuo sam od jedne organizatorice da oni planiraju da nagrade obavezno nekoga sa Altaja, tako da znači, tu se u principu radi. Ja sam odustao od tog takmičenja, ali mislim to mi je već i nemam alata dovoljno da bi to odradio kako valja za 45 minuta, a i
Istrošio sam se mnogo praveći ovu skulpturu, tako da. I to bi bilo to. Kao što vidite, skulptura na neki način svojim oblicima i svim prkosi. Ona u stvari ne prkosi zakonima nikakvim, ali stvara taj utisak. Delo je kao da je krhka, kao da bi se lako mogla slomiti, ali i nije u principu tako. Tako da eto, to je to.